Panen, panen, panen. Banyak banget. Bingung. Ini ASI booster ini ya. Wow. Wonder Woman ini mah judulnya ini mah. Kayak bersin aja dia ngelahirkan anak itu. Ja, wir haben schon viel. Schau mal, wie viel Mama hat, ha? Und die Mädels. Da müssen wir noch pflücken. Wir könnten da vorbeigehen, ha? Niki. Ja. Ah. Yum yum yum. So viele. Like this. I'm eating blueberry. So good. Barbar. Wow. Wih, gede-gede tuh punya aku tuh. Terus. Baby masih ada. Hast du viel gehabt, wie du drin? Da sind sehr viele. Das sind sehr viele, lecker. Boah, alle für Zoe. Wow. Ich habe den ganz dunkelschwarze gefunden. Wasser? Und ganz selten, der gleich. Der ist davon gelaufen, hat dann davon gemacht. Gengs, bingung. Weiß nicht, was ich pflücken soll. Banyak banget. Ini, mau? Nah, Itu nah black semua. Mama, Manisnya. Manis. Mama, sag mir, wie ich viel habe. Sudah Ya. banyak punya Bang Kucik. Sini, nah. Mama nggak punya ember. Wih. Komm, Gottschick. Papa. Immer so. Komm, bleib da. Mama, so ist was. Ini semua matang dan Bang. Immer so ist was. Es geht zwar sehr leicht zum Pflücken, es sind viele, aber voll wird auch nicht. Ja, aber die andere haben Wahnsinn, so Behälter alles so voll. Ja, Wahnsinn. Belum pernah ke kebun. Perdananya sama itu berarti ya? Iya. Perdana sama Mami tua ini ke kebun blueberry. Mana Kucik embernya sini? Kucik. Udah? Buat Zoe. Wow. Mama, sini. Ini pemetik buah paling muda ini. Pemetik buah paling muda, umur seminggu. Umur seminggu dia udah pergi panen buah. Hah? Hidup ini keras. Aber so brav ist sie, ha? Iya. Wirklich eine Sommerprinzessin, ja? Digendong kanguru gini dia senang. Mama, so ruhig. Iya. Mhm. Oh baru. Zoe. Da, Papa hat da noch so viel. Da. Wo kann kita? Ja, ini loh. Like this baru. Das ist Zoe. Lagi. Strike. Di mana sendiri Strike. Rakamenta? You got it? Yeah, I got it, I think. Wah ini OMG ini nggak ada yang metik ya di sini ya? Kayaknya belum ada yang metik nih. Aduh, hitam semua. Aduh, ini kayaknya belum ada yang metik di sini ya sayang. Hat nog niemand gevlogen op deze zijde geloof ik. Ja. Itu mah. Mickey. Astaga. Ah. Blueberry. Bisa gengs. Ini juga luar biasa yang ini nih. Muss ich rufen? Ja. Mama, ich hab Groß vergessen. Mickey. Ya. Ah. Look at this. Ah. Sayang udah setuju. All. I will eat all. Menta di dressnya tuh. So good. So gut. Menti.
Menti, mana punya Menti? Wow. Blueberry skirt. Sini, sini baby, taruh di sini. Oke. Oke, Tes manusia. Wow, baby, wow. Teman-teman saya foto pasang. Hah, baby. Babynya anteng. Apa? Iya. Ini 1 pohon enggak kelar-kelar itu lagi tuh. Makanya. Astagfirullah. Aku udah tadi bertajak di situ. Ini banyak banget sayang. Iya. Nah. Ini ASI booster ini ya. Iya. Vitaminnya banyak nih. Iya. Apa? Wow. Antioksidan. Tinggi antioksidan. Marpaung juga nggak berhenti nyomot ya Pak Marpaung. Basuh ya. Pertumbuhan juga dia. Terima kasih. Miki, dibawa ke sini. Terima Sama-sama. Sama-sama. Na. Wir müssen viel pflücken. Wir sind noch with the Marpaung gerade mal die Hälfte, ha? Iya. and the Fantastic Four. Team Game 4. Da, schau. Ja. Fantastic Four. Team Game 4. Schau, Papa, da schau gut. Warte mal, zeig her. Zeig her. Very dark, ja? Mama, kann dunkel, dunkel. Oh, super. Aduh, Papi. Panen, panen, panen. Mom, can I see? Wow. Bye, go to Mami Dua. Iya. Mami Dua, say hi. Hai baby. Mami tua lagi petik blueberry. Ini Zoe yang ngarahin kameranya. Thank you Wow. Zoe. Ini kasih lihat Mami tua makan. Look at this. Mantap. Enak banget. Minta. Can I see that? Kamu nggak bergerak dari sini, gue. Can you? Siapa tahu di sana lebih gede-gede lagi, Wow. ganteng lagi. Look that. Mmm. Come on. Ya Zoe, you want blueberry smoothie? Yes. And milkshake. It's a cold. Blueberry milkshake. Ya milkshake blueberry, ya. Hi, Mom. Hai. Oh, it's right here. Okay, okay, I'm coming. Wait a minute. Whoa. Nice. Whoa, so cool. That's it. Daddy, where are you? Jetzt lang Jumi noch, siehst du. Dad, can I see? Whoa. Cool. Super machst du das, Zoe. Nee, lass das.
go to mommy, okay? Mommy, I'm coming. Really good. Enak. Film. Ini dari Zoe. Manis banget nih, lihat. Ini lihat. Film. Oh, hello. So many. The baby, can I see the baby? Caci. Udah. Mama, kannst du kurz halten? Tunggu. Yum. Yummy. Can I? Nah, banyak di bawah gede-gede. Wah, lihat ya. Film. Wah. Sini. Cuk. Berat nah kalau di lantai ya. Manis ya. Manis sekali. Makanya harusnya nyanyi, gengs. Harus joget-joget gitu I loh. want the baby. Dode. Can I see the baby? Dode. Wait a minute. Baby Yumi. Happy. Wah, gede banget nih. Gib ihm. OMG, Samantha. Mama hat die riesigen. Gede banget. Samantha, brauchst du das oder nicht? This is Mami tua blueberry. Wow. Passt schon. Wow. Zoe eating blueberries. Good? Enak? Ambil lagi, nak. Ini gede-gede, nah. Nih, gede-gede. Wow. Nih. Masukin mulutmu, nak. Makan. Wait a minute. Wait a minute. Put everything in your hand. When it's much. La, Zoe. Strong girl. Take again the camera. No? Lapar apa doyan, nak? Dan ini masih betah dong berpanas-panas. Ibu hebat ini. Strongest woman, Wonder Woman ini mah judulnya ini mah. Baru 7 hari jebret. Kayak bersin aja dia ngelahirkan anak itu. Hacuh, udah lahir. Pulang hari kedua. Aku gendong anaknya, dia yang masak, men. Kalau aku mungkin sudah telemes-lemes tak berdaya di atas tempat tidur kali ya. Iya kali ya. Lihat nih. Yang ini nggak berhenti makan dong. Semuanya nggak berhenti makan teman-teman. Iya, termasuk yang ngomong ini nah, yang pegang kamera. Ada yang tak makan juga. Tenang, nak. Jangan nangis ya, nak. Nanti susumu rasa blueberry ya, nak. Iya. Enak toh? Kamu juga kebagian kok. Blueberry milkshake. Nggak cuman kita kok, nak, yang rasain, nak. Kamu juga, nak. Miki. Banyak 2 ember. Situ panen apa ngerampok? Panen kita cuy. View-nya bagus ya, gengs. Lihat tuh. Pedesaan di sana, ada gunung. Terus di sini perkebunan kayak gini. Udaranya bersih.
Apa nak? Nah, itu kamu makan lagi yang di tanganmu? Iya. Ya ampun. Suka ya nak? Duh, anakku makannya banyak. Bagus. Bravo baby.